Magayon po ang airport digdi. Mas magayon po ini duman sa Naga Airport and sa Bicol International Airport. Igo pong biyahe pa Hong Kong, Dubai, Bangkok. Paano kung may abala sa daan? Ayun po, mag-ano po, mga 3 hours. Traffic po na. Aabutin ng 3 hours. Bubuksan pagka may emergency. Sana wala. Sana nag-abot man po kita digdi 12:15. So exactly 6 na oras na biyahe. Pambira. Sayang manggiraray si oras. Naghali po kita duman sa Quezon City around 6:15 in the morning. Asin ngunyan 9:04. So around 3 hours po kitang nagbiyahe. Pero before po magdiretso digdi, naghapit po kita duman sa may Trinoma sa P2P bus. As in, nakaulay ta po si dispatcher and sabi duman, every hour may nagahali na bus papuntang Clark. Anong oras po ang alis nito? Alis po, alas 7 po. Alas 7? Tapos mga anong oras ang dating doon sa Clark? Mga 9:20 gano'n. Halos 2.5 hours? Paano kung may abala sa daan? Ayun po, mag-ano po, mga 3 hours. Kung may traffic po na. Aabutin ng 3 hours. Alangan po na magsapalaran kita. Tabaad mabayaan kan eroplano sa Clark. Minarahay ta po na magpahatod na lang. First time ko po makaabot digdi sa Clark International Airport. As in, impressed po ako. Magayon, dakula. Igwa po talagang international flights. Igwa pong biyahe pa Hong Kong, Dubai, Bangkok, Doha. Ayan, check-in na. Dapat mag-check-in na kita. Ang pamasahe, pag nagsakay ka Naga Airport to Naiya, talagang halangkaw. 8,000, balikan 16,000 pesos. Magabato na po yan. Hindi pong Clark Airport to Naga Airport. Bara-barato po nindiit. Pero pag kinonsider mo po itong biyahe, hali duman sa Metro Manila, paigdi, si Abala, halos pareho man po giraray. For the information of everyone, nakaulay ko po si dating Undersecretary Anton D. Prieto. Siya po ang Undersecretary for Bicol Affairs. Kan panahon na ang presidente po iyo si Erap Estrada. Ang sabi po sa kuya ni Undersecretary, as early as the presidency of former President Joseph Estrada, na desisyon na po si pag-redevelop kan Naga Airport, and kan panahon na yan, si total budgetary requirement was only 960 million pesos. Mayong nangyari po duman dahil sa change of leadership. Morning. Morning. Kan makapag-desisyon, that was during the time of former President Pinoy in 2014. Si budgetary requirement na po ka ito naglangkaw from 960 million to 3.5 billion pesos. Pero siyempre, dahil man po napunan, kan panahon na yan, kan pig review si budgetary cost kan 2022, pambihira. From 3.5 billion, naging 10.6 billion pesos. Ini po ang sarong mandata kung ang proyekto dahil po tulos na i-implementar. Kakaabot na pa lang po, kakalapag pa lang kan eroplano na sa tuya pong sinakayan hali sa Clark International Airport. Asin ngunya, nagbabiyahe na po kita papuntang Naga City. Ang oras, alas 12:15. Nagali po ako sa Quezon City, 6:15 in the morning. Nag-abot man po kita digdi 12:15. So exactly 6 na oras na biyahe. Pambira, no? Sayang manggiraray si oras. Kung Naiya, diretsong Naga, bakong day aabuton 6 na oras. Nagmamaot po kita, lalong-lalo na si mga taga Tercer Distrito, mga taga Camarines Sur, na mangyari na si Naga Airport Redevelopment Project, as in magkaigwa kita nin sarong airport sa Camarines Sur, duman sa pili na international standard.